Anya laki din! Nagadumat tanday ta pinalingkin, mare. Amumatan, mare, nang rugimanan ti pa nag-ieskwela. Iso amang sapul nga adalat ti istak asidaon dagiti duha nga anak ko. Sa bagay mo't ket di uray siya, mapanak mo't ijay ili inton madamdama, kalpasan ti pa naglabak. Ha? Mapanak man mo't gumatang iti abasto dagiti anak ko. Wan amare, nalaklak ka ngamin no ijay ili. No dito'y lang tersena ti paggatangan, ay na, nagnginasi ka. Ay wan amare, naku namon, manulaang ti magatang ti sangagasot a piso. Sapay nagdadakkel ti ganansyada no kwa. Alamare labsan ka pa, itaado pa'y ti mapan ko aramidan iji balay mi. Asikaswag ti usaron manin dagiti anak ko inton bigat. Apay, napan kagayam ija palingke, mare. Ha? Aywan mare, nasapak ka na pan itay bigat. Anya, napan ka akasta ti kawus mo, mare? Ha? Katwan mare, apay ka di? Ay unay kan, mare. Ura ija palingke laang ti papanam, agkawus ka kumamat ati kawus a presentable. Anya? Anya, matanday ta kawus mo, kasla nisnis mo. Day ta pajamam, kasla panturog. Anya lakit din. Si kakit di mat mare. No siyak, okay lang akas ti kaus ko amapan iji palengke. Anya ko ba? Apay, saan ka kadi amabain kadagiti tattao a makakita akas ti kawas mo? Iti kaano man, sa anak amabain mare. Uray man no kadaanan akawas ti usarak amapan agpalengke. Laki ti nadalos ka nalabaan. Anya lakit din. Awan bibiyang ko no anyat maibaga dagiti tattao ti aglawlaw ko. Anya lakit din. Di kalat tabaybayan bakit? Bayam nga uyawin na ti panagkawkawis mo. Kat isumat, bibiyang ko kumakin kwa na. Uray man no katawaan na, whatever ako na. No apay mo dakas jaya ako marim. Naglaing nga agdilaw. Kun aguyaw iti pada na tao. Isupay di na pa'y kitaan nga umuna ti bukod na abagi. Sakbay nga agdilaw iti sa bali. Disinting agpaiso ti kawis na tunggal rumwar. Ngamay na, saan man a panaguyaw? Ngam agkakanat mo ti utang na. Ay pudno day ta imbagam lakay. Kundi desente, ngam uray nala ilumlumangan dagiti kolektor amapan agsingir di tabalayda no maminsan. Nagalas ti kasya nga ugalay. Dilawon na ti pada na tao. Ngam no bukod na bagay. Saan na makorektar? Ay, unay nga ugali ti kaaroba. Isuasi ka ba kahit? Saan ka mo nga guyoyaw? Tasan anasaya ti kastang ugalay? Ever since ako na, awan pa'y ti amok nga inuy uyaw ko lakay. Taamok asaan anasaya ti kastang arami. Anya lakit din. Dila agbain mo't dadya Adelia. Si kapilaang mo't ti uyawan kan dilawan na ti panagkawkawas na. Ewan ko sa kanya. Imbagam kumaakan kwa na mare. Oray kastoy ti panagkawkawas ko, at least adda ornong ko. Saan akas kan ka naglaing kang para mag-abak nang ngam ado mo't ti utang mo. Nagsasanga. Dayta ko mga ruti ibagak mare. Sa anak mo't ngamin amanak pa akas kan kwa na. Ibagam day tamare. Tapno masagid mo't ti salbag arik nana. Anya? Iso kundi dilaw. Tano agbado kat disente. Agasa man tauray mapanlaang gumatang di taasidag kat masapul ang nakasukat. Nakali ti pantalon na. Nakajag at t-shirt. Ngam ay ukis ti saba. Ado ti utang na. Ay naku namon mare. Uray laag lamang no adda mapan a kolektor iti lending ang nakautangan na. Ay nyalaki din. Ala, bayamon mare. Addan tulata ti aldaw ang maibagak day taken kwa na. Amom mare, amin abaklaan amok, nadalos ti kukuda. Ha?
Sigaman pa iti bakla akas ti kukuna. Nagdongrit. Aniya, si kamat mare. Amom nga ro talaga po bangkag, siyempre. Marugita na talaga ti kukok. Adjalakit din. Ay namare, saan arasunday ta? Di ka pa'y lako na akasta talaga ti kukom. Di ka pa'y makapadalos man. What? Kita man na kita kukuti saka kan imam. How come? Hoy, Maridelia! Narugitan ti kukwak talaga po bangkag. No adabarikot mo, saan mo apagpapasan ti kukwak maawatam? Ha? Gapulaang tanaka pa manicure, pedicure ka, uyawam ti kukwak, una yan, anya lagi din. Unay saan na madalusan ti kukwak, basta awan ti ado nga utang ko, awan ti pampanunutek. Kan makaturog ka na saya at no itirabi Salbag ka! Aniya, uray ni Mariluding, inuyaw na di ba nagkaw-kawas na? Wan, Mare. Awan nga rod at talaga ti babain na daya babae. Di la nagbain ang tidanga. Niluding pa'y nga da na talaga na trabaho, kan ada urnong na, ti inuyaw na. Ha? Ti awanan bain. Day tangarod, gapula ang tanakita na ti kawas ni Mariluding adaan. Dinilaw kan inuyaw na. Ay, anya lagi din. Ni Mariluding, uray kasjay as simple ti panagbadbado na. Ada makita apundar, urnong kan trabaho na. Ni Delyangay kuma. Ha? Kaslamas adu ti utang na, ngam ti aldaw na anabati ti lubong salbag. Si kakit di mat, Mare. Tila ibagbagam. Katuan mat, puno mat. Ribo ti utang na iti agdudumalending. At adu ti utang na ngam ti aldaw na anabati. Sakit nakauyaw? Uyaw na ba iti kuko? Bayamon, Mare. Kas iti kanayon mo nga ibaga. Uray simple tayo lang. At least, awan utang tayo apang panunutan. Ken pagparparikutan tayo nukwa. Ay sabagay magadi Pudnula unay, Mare. Pangaasim Berto, no adda umay ako lektor, ibagam nga awanak, ibagam nga danapanak. Anya? Ay, salbag detang aramin mo si Kadilya. Ha? Agutang-utang ka sa kastat aramitin. Ilimingam dagiti umay agsingir. Awan pa'y nga rod pagbayad ko, Berto. Anya lakit din aya. Ay, saan no adda umay ako lekto, ibagak nga adda ka dito. Marwam kan iti kastang aramid mo. Anya? Naimbag ko man no dagiti kwarta nga utang mo. Iti agduduma apagutangan, ket inusar mo anagrugyan iti uray basit laing anegosyo. Ngem saan mit? Taday tapasig nga agkakangina akawis, tinapan mula ing ginatgatang. Lakay? Sa ita, agliming ka, no adda umay agsingir. No rumwar ka dito balay, kunamlan asino ka abaknang. Pasig anangin at usar mo. Ngem adu umit tinakautanga mga ilimlimingam. Salpag kamit. Mare, si Kamat Gayam. Ay na, Mare, imaya kon dito'y balayong. Nagbayag anaguro uray di kolektor ijay balay mi. Ha? Padpadaanan nakalumabas ijay, ngam adda kalaang magayam dito'y balayong aglamlamang. No kastangawan pagbayad mo, makisarita ka itinasayaat, Mare. Saan akas na apaguro urayam di tao? Kwa, Mare. Unay ka ngaminon day ta, Mare. Ado tinakautangam. Ngam awan met apulos ti pakakitaan iti inut utang mo. Tapasig met akawas nga kakangina tinapnapanan na. Ha? Tapno lang makuna nga adda ka ba alam iti biyag? Ay una yan. Ay, saan ba't akas ta, Mare? Sakit adda pa'y ganas mo nga aguyaw-uyaw kan agdilaw iti padam a tao.
Naimbag pa'y ajay uyawam ta simple a tao ngem adda ornong na. Saan akasken ka? Managpamarang kaabak nang ngem adumat tinakautangam. Anya? Nakababain mo't day tang haramid day dya, Adelia. Mare. Ayun, mare, day tati bagbagakan kwa na. Kundi uyaw itipada na, ngem managpamarang mat abak nang, nga ado mat nakautangan na. Agasam man ngamin. Amin ang nakautangan na a lending company kat nagdadakkel agatad ti loans na. Wen, ngem pasigla ang akawus na ang hinginaan tinangipanan na. Iso nga ita, marigata nun ngagbayad. Ila ako na dagiti kawus na ali. Kas kada levi's na, tapno ada pagbayad na. Masino ngay mat ti mayat agumatang, mare? Sa bagay mo't kitdi Ita, kasla tao iti bakir nga aglemlemeng no adda mapan a kolektor. Anya laki din. Una yan, nakababay na dahi ta pakais istoryaan na bakit? Aywan ado tinakautangan na. Di na pala ngamin innegosyo ti inututang na. Sana kasi nga inggatang na lang iti agkakangina akawas na. Kat, tapno adda pagpasikat na alakay. Si Kamat. Kan, tapno amin apapanan na kat agpamarang abak ng kano. Gapo iti pa nagbadbado na. Ay, nasyakla may isa. San nga umdas dahi ta rasom? Tapno iso ti makagapo nga agutang iti dakkat. Aywan anya nga ita. Kaslaan niya nga aglamlamang no adda mapan a kolektor, iti balay da. Kaasi paikit din iti kolektor, amang hanhanting kan kwa na, no kasi adida amo ti ayan na. Ay, una yan. Jak amo, nanya klase pa nagpampanunot ti adda iti dayja kumarin, bakit? Si Kamat gayam ti masabat ko, mare. Ha? Aywan mare, apay, dilawam ka di manan ti kawis ko adaan? Kasla nisnis ko namanan? Ay, kwa? Saan mat, mare? Si kakit di mat. Lakit di naimbag man ta nakapanunot ka, kat inikat mo, day tanga ugalim mare. Ha? Saan nga min anasaya at nga agdilaw-dilaw iti sabali a tao? Nangrunan do pa nagkawkaws lang kat katawaam. Mare. Tadi ka mo, adag kita uyawom, kat isuda pa iti adda kwartada. Isuda pa iti adda ornong na. Anya? Mare, saan nga iti panagkawkawas ti pangibasaran tapno uyawom jay tao? Kita man ti sitwasyon mo ita. Kasla kalapimpiman nga aglamlamang no adda umay amang... Kasla kalapimpiman nga aglamlamang no adda umay nga agsingir iti ado nga utang mo. Mare. Isu nga ikato mo na nga ugalin ta nakababain adi. Agpampamarang kala ang abak nang iti panagkawkawas mo. Ngam kinapudno na, kat adomat gayam utang mo. Ang babaing adi ako na ti kalanguya. Anya lakit din. Anya, napaison kay timbagan ni Ludingking ka. Lakay. Dahita ti maalam itikin naman nagayaw mo nga tao, salbag ka. Di ka lamabay, hindi kas tangaramid mo. Gusto matan alakay. Di mo kaya tinadinggin ti ibagak tapod numit ngamin. Kundi uyaw ka, ngam si kamit ti awanan. Ngam jay taong uyawim, isumit agla palapusanan, nawatam. Ha? Awan da ito Awan utang na nga ilimlimingan na. Iso makaruwar itaan yaman nga oras akayat na. Sa nakaskin ka, sa kalarumwar no itirabi nga amum nga awanin ti umayagsingira kolektor iti lending. Anyalaki din dilya. Oh! Damag ko, binagaam ka nun ni Dilya, idi na minsan nga daw ba kay? Ha? Aywan lakay. Nasabat ko ngamin ija kalsada. Kunak, ano uyawan naman ang tikawas ko. Iso nga inuna akon Ay, una yan. Imbagakan ko na tikait ko nga ibaga. Nasaya at mo't awagas ti panang ibaga. Nasayaat no kasta ba kay? Ang mga nuag sakit tinakam na king ka, no ka?
Ay, kat. Adamatan kan kwa na no agsakit tinakam na itimbagak. No amirisan na imbagdag itimbagak kan kwa na, nasayaat. Ngam no agsakit tinakam na, ay makamumutan. Sa bagay mo kidiya. Pagsayaatan na amin timbagak, saan ang nasayaat ti aguy uyaw? Kan saan nga iti panagkawkawas ti pangibasaran, tapno uyawam kan katawaan ti may sa tao. Ay wag, pudno day tapakay. Gapula ang ta makakawas iti nginginaan, aguyawan. Ngam pasig mo't nga utang ako na. Ang babaeng kunakmanan, anya lakit din. Ne, apay nga lingling damday ta sa kamare. Lingdag da mga uyawan manan ti kukok, asaan ana manicure ken na pedicure. Si kakit dimot mare, saan mo't akasta? Wano na panunod mo, asaan na nasaya at ipanaguy-uyaw mo? Gaboy iti imbaga ni Marilu Dinggen ka? Ha? Aday ta, gapo iti kinamanaguyaw mo, kan managdilaw, ay sois, nakangag ka lang aro di sa o. Ngem sa bagay, pudnumat kiti amin di imbaga na ken ka, sana ya. Kwa mare. Ha! Di ka ba lang amin pilihan matitao ng uyawam? Uyaw ka nga uyaw, ngam siga matirumbang nga katawaan. Alhamdulillah. Ang singira ko may tutang yaw. Oh! Ay! Aday ta! Adaman ang agsingir kan ka. Ay, kwa, saan asyak ni Delia, sir? Saan asyak? What? Talaga ka di, nga awanin ti panagbayin mo si Kadilya. Lakay. Aga si Manday ta nga aramid mo. Ibagam pa iti kolektor, asan asi katagnagan iti Dilya. Kwa, awan nga min pagbayad ko lakay. Iso na ibagak ti kasjay. Salbag ka, mangibabayin ka. Nukasta nga awan pagbayad mo, manggid ka. San akasta mapan kalaing agram-param padita kalsada, may parang mulaing dita kawis mo anangina. Anya? Unaim kumamit, abayadan ni utang mo, tapno awan parikot. San akasta nga agpampamarang ka, baknang. Ngem adumit tinakautangam, salbag ka. Nakanigid kan nawan nga utang ayaw. Anya laki, dimiting. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.